okucondozo kwakozirwe nukoreka ngo umwaka gwa 1990 Uganda ikabe ine mwanya gw'eviro guri kwika hectares miliyoni 8.55 kandi umwaka gwa 2025 hasigireho hectares miliyoni 2.37 zonka. Eki nikimanyisa ngu Uganda buri mwaka neferwa za hectares ziri kwika emitwaro 38 ekiri kwinegezebwa emirimo y'omuntu omuri okuhinga, okuriisa hamwe n'endijo. Okwenda kurwanira obuhangwa ekitongore ky'ebyamizi n'obuhangwa mu kicweka kya Albert Water Management Zone barikwerwaho Conrad N. Hickton Foundation bakatandika ihuriro y'okugaruzaho za hectares 40 muri Ibanda ezibihirwe emiti. Twagenda to implementing a project tukatargetinga of course abantu b'initaka rihango, whether public or communal or public or communal private. So mwene chimwe indicators kureba twa establishing a woodlot tukatine criteria kureba at least umuntu aineho itaka rirengire nka hectare yemwe kureba nayo yakora ki when yagobora mu munonga. Hectares 40 zona zigenderire kweraho umugera gwa mpango butoma kandi umugera ogu nugumwa hamigere rukushuka mizi omunyanja ya George. Ebishara bitu byona abantu babirugemu nebiryoke bituhereza amezi agakozesa mu maka gitu no mu misiri then n'abandi batunge ebindi ebi abo kuba twaba tuyina amezi kimanyisa ngo agro-industrialization kwaza kugitunga abo kuba tuyine Serengeti hydropower mu Ruvamba nabo abakora small scale irrigation nabo nibiza kuba balina amezi then nabo mukana nibiza kuba balina amezi. Omukurambura project ejo kuriyo no kugenda omisho kishanjirwa ngo emite myingi kabyarwa amataka ga government bitachirho no kwatara habatura okuhinga evere byabo. Integrating these cash crops like coffee helps in motivating him to actually take care of the trees, but at the same time they were trying to demonstrate how you can integrate coffee with the indigenous trees. So at the end of the day, you're doing environmental conservation while improving the income of the household. Ministry ya environment, water environment kuyanyegise yo supporting bananga bani Hilton bakanitara n'icyapa cyanja no mu bani sobaho umyaka w'imisoro n'ingutumira kashupa kayi. Okay. Yes. Okucecereza ebyobuhangwa na mnongo kweza heveranchija n'oburemezi omuriyenso kugira omwoyambi enjurambi hamwe n'omushano gurengeserize. Omuntu gwakura ngurete kigunda ngurete amabiho kandi ko kutumanya science bitorwo yarungirwa kwisya kandi still rain cycle kutumanya ko kutwazibwa ntaza kubaho impinduka ahambere y'ubwire mutumanyaje ngo emiti mu bantu w'abantu. One time mugenzi Nyerere akagira ati mutari mu bantu w'abantu cyo kubanza cyabyona tuye mu mwisi yo kutwisya oxygen cya kabiri tuye mu cya gushatu guturetera enjura cya kana tuye mu kombe cyasa. Amakoraga gasha kwa Timothy Mushabe.